انا النهارده جايب لكم اسهل طريقه تعمل بيها قهوه بوش. بقالي فتره كده بفكر ان اجيب مكنه قهوه ليا. سبحان الله، قبل ما اقرر ان انا اشتريها لقيت شركه زاده بتكلمني وتقول لي اجرب مكنه الباريستا الجديده بتاعتهم. بص، دي اكتر مكنه قهوه بتديك قيمه مقابل سعر مقارنه بمكن القهوه. اسعاره دلوقتي معديه. دي بقى فيها مميزات كتير جدا. اول حاجه بتيجي معاها الكتالوج طبعا، اللي هي بتاعه تقطير القهوه، اعرفها لكم برده. معاها فرشه للتنظيف، كيلين للقهوه، واحد 7 جرام وواحد 8 جرام. ده فلتر عشان تقطير القهوه. ويجي معاها باكت كده 40 فلتر برده للقهوه. والمكنه الجميله اللي بتعمل كل حاجه تيجي معاها دي تحط فيها الحاجه كلها. كمان بقى الميزه، بص، خاطر توفير من اللبن. مبدئيا كده يا شركه زاده شركه مصريه 100%. المكنه دي اسمها باريستا. بص كده بقى المميزات اللي هي بتعمل 5 فناجين قهوه في المره الواحده. المشروبات بقى اللي هي بتعمل قهوه تركي، قهوه فرنساوي، وشوكليت طبعا. تسخين اللبن اللي هو انت عايز تسخن لبن. فيها خاصيه ان هي تعمل كابتشينو ولاتيه والكلام ده كله طبعا، غير ان هو الدراع الهاند ده تفويم اللبن. الناس بقى بتحب بقى القهوه المقطره والكلام ده، فيها برده كل حاجه جايه معاها. بص انا هجربها كده برده قدامكم دلوقتي. والمميزات برده فيها ان هي بتفصل تلقائي، يعني ما تفتكرش مثلا ان هي هتفور والكلام ده اللي انت لازم تفضل واقف جنبيها. لا، انت بتحط كل حاجه هنا وبتقلب وبتسيبها، وهي لما توصل لدرجه الغليان بتفصل لوحدها، وبعد كده بتصب على طول. هنعمل كده بقى كوبايه قهوه، شوف كده تعملها لنا كده ازاي. في كده هنا علامات، ده الحد الادنى للقهوه، يعني ما ينفعش تنزل اقل من كده. ده الحد الاقصى، ما ينفعش تعمل اكتر من كده. اللبن برده نفس الكلام، الحد الادنى والحد الاقصى. كده المعلقه اللي هي متحدده انا اشربها بني تقيل، فاحط 8 جرام، لازم 8 جرام. انا طبعا بشرب القهوه بسكر واذواق، احط كده سكر، حاسس ان انا عايز حبه كمان. حدد كده الكوبايه اللي احنا نشرب فيها ميه، حط كده بنفس المعلقه اللي انت كده كيلت بيها. قلب كده كل الكلام ده تقليبه. بص سهله جدا، سهله جدا لحد ما بيعرفش يعمل قهوه، فهتبقى مفيده جدا اصلا ليه. كان نشغل كده بقى الجهاز. بص هو نور كده هنا، وتقلبها كده بس البن كده يمتزج كده مع السكر والميه والكلام ده كله، وهي هتكمل كده بقى تسويه جوه المكنه. في هنا كده زرار كتير جدا، دي بتاعت القهوه التركي، دي بتاعت اللبن تسخين اللبن، ودي بتاعت اللاتيه والكابتشينو وكده، ودي بتاعت درجه حراره اللبن، وده اللي هي التفويم بتاع اللبن اللي هو الزرار بتاعنا. بص بقى، بص السهوله، نركب دي كده زمرت، ندوس كده على الزرار بتاع القهوه التركي، تعمل بقى مع نفسها. تعال نشوفها كده هتعمل كده في وقت قد ايه. شغل كده الستوب واتش. المفروض كده بقى لما تخلص هتفصل كده بقى لوحدها. فانت وراك اي حاجه بتعملها شغل زي ما انا عملت كده، وتسيبها تكمل بقى حاجتك، هي هتزمر تصب على طول. هنشوف كل حاجه مع بعض دلوقتي. زمرت كده خلاص. بص عملتها في حوالي مثلا، يعني دلوقتي هي ايه، دقيقتين ل 10 ثواني، وكان كنت قبل ما جبت الستوب واتش الكلام ده عدى بتاع دقيقه، حوالي مثلا 3 دقائق او 3 دقائق الا. المفروض نعمل كده. بصوا بسم الله. انت السهوله، ما بتعرفش تعمل قهوه بوش. انا النهارده جايب لكم اسهل طريقه تعمل بيها قهوه بوش. هنشوف كده كل حاجه استوت ولا لا، وربنا كل حاجه مستويه. تعالوا كده بقى نجرب كده بقى نفوم لبن. بيغسل بسرعه جدا وسهل جدا. ننزل كده باللبن لحد العلامه كده اللي هم عاملينها. بصوا سامعين؟ شكرا. طبعا دي هنغسلها ولا نمسحها. بصوا عملت فوم قد ايه. بصوا يا جدعان فوم قد ايه، سهوله ما كملتش بالظبط 30 ثانيه. وحد عايز بقى ايس كوفي والكلام ده تنجز على طول. ده هي بتتفك. بصوا ايه ده ايه السهوله دي. تفك كده تغسل كده على طول. شفتش اسرع من كده واسهل من كده. وانت في البيت تعمل كل الكلام ده. الكلام كله بتاع الباريستا احنا بنشربه بره في البيت اهو. المكنه دي ممكن تشتريها اونلاين عن طريق الصفحه بتاعتهم او الويب سايت اللي هسيبه لكم برده في الكومنتات. سعرها مناسب جدا، اسال في الكومنتات عن سعرها وهم يردوا لك على طول. دي كده كانت التجربه بتاعت مكنه باريستا من زاده.